chibai ule voin July ni somthum pakhat sangni le somni pakhat inrin ni ania senior general min ang hlaya nupui do chu hlai covid sikai dam lo chu adin huna thatlo wangin voin khan damdoi ina enkol turan phurdona wangin damdoi in an pannokong chu mipuite tana kal theilovin an kharvek ti siat ani renguna athina ni thum ni to pitar ruang le enkol tu nei lo putar mu ani rengun chi me dain township yerana pongkonga cheng pitar pakhat athina po ni thum lai ni to le athi santak putar chuan enkol tu an nei lo ti siat ani tlomngai pol charity group a thalai pakhat chuan pitar le putar riselna thalo an omti kan siatin kaini charity group polte kan han kala kan thlen chuan pitar chu alo thiman to a athina po ni thum lai alo ni to arim po achuak to putar la chu achangin har chuaka achangin engma hrelawa kan thlen lai tak chuan alo har chuaka pitar taksa chu ame sak thina athi to ti hrelawa ni hmel met to lo tura kan dan hial angai kaini chuan kan thai chin tokin kan tan puya he putar khongai thlak tak hi thosi sena atak sabol tenen hian zanina hian engtin nge awam ta kang ti in kan ngai to khom mai doctor te soidan chuan abul hnaya enkol tu anom lo chuan ni thumbak adam chuak lawang atisia eng angmang chiange Myanmar rama hian lo thlengta le he thlepui thim hian kian zai rel thoi se kawati tak em ti in a Facebook a azia kani tuilian torte tanpui anni voin khan Myanmar mi puita siata tuilian torte tanpui masaber niangai zai thiam niwena enchit soile an thian ten ba an lama tuilian torte tanpui nan cheng noi somni an hlan ti siat ani Myanmar model sexy tak porn star an ti mai saruak deuh thoa TikTok lama live chin phu point khai chuan athutiam pakhana ti hlo tlengin mi pui har sa te tan bu fai artuile covid laka inven man ruwa thanem tak adonate ti siat ani Myanmar ramin hun rei tak anwai to wangin har sana tok chung kwa tam tak zinga pitar pakhat kum somriat mi vel chu nizan khan mandale kong number somnga pangale zale somni pathum inkara da in an hutchia an kalsana zanlai thenga kholaya omrenga wangin mi puiten tanpuya hruai an tumpo in kafanu in minron hruai don atizela an buddhist puithia min hruai atumpo in afanu in aron hruai don thu in alo chang zela alaina tom khop mai afanu ngai mm2 har sana tok mek he pitar hi thamong takin om theise kan du sak hle mai chungkua har sana awang le nu le pa te mangai na nei lo awanga tho chua nei thei to lo tar chak lo te chu chom hlom mai nianga ya an hu chia thina wangin an thi ni nga ka tar chom na hmuna omta thanem tak anom ti siat ani nizan khan renguna do pong township nu e bali lama mitlom ngai polten chungko har sa mi puitatan bu fai bek le tel thanem tak an hlan ti siat ani Singapore lama an nei tak one championship middleweight boxing a Myanmar boxer online sana chuan aking pui Brazil mi Leandro Ataides chu round khatna minute thum le second somli panga a knockout in anhea ankomna a chuan tuma a hlo thu le hei aya puizok boxing championship buat seitura angen baka Myanmar ramtana tongtai pui turin asoma mani chau in ngai to lovin Myanmar ram malam hun min thlir pui sam ro uti in angen ngal bok ani mindat lam lo ngai thla ila mindata ni thum chung in kana military council sipai sompali thi chin state chimlam mindat township chunga July ni somni pasari atanga ni somni pakwa thlenga CDF mindat CDF matupile military council sipai te in kana sipai lama mi sompali thi in CDF matupi lama mi pathum an thi thu mindat township mi pui up to pol chuan thu chu an siam he ni thum chunga in kana thleng July ni somni pakwa a makue enu kem lampan operation nei tur sipai pol pakhat Kanplet township atanga local chu mindat le Kanplet inkar khanan khu a CDF mindat le CDF Kanplet ten tangrualin an loka pa chung sipai zinga mi somvel chu ka hlom ni in hliampo an omnuala an tol son le ngal bok ani July ni somni pakwa a mindat matupi kong mel somsari palia CDF mindat CNF CDF matupi le military council sipai te chu an in kap le a chu in kana chuan zandar sari atanga zanlai dar so pani thleng a oa CDF mindat lamin sipai pathum salai kong thang salai ha thun le salai than chin sante anchana pakhat alhiam bok military council sipai lama lieutenant colonel Zozo Sotelin
lepten mi som an thi thu CDF min dat ten thu chu an sia mani tin nimin July ni somthum chonhulam khan mel somsari parukonga tho in kana chuak le ti hriat ania ma se thi le hliam omzat ero chu hriat thei ani lova va in July ni somthum pakhat jinglam khan matupi lam atanga local terrorist military council sipai motor te pali le motor lian pakhat chu mindat lampanin an kala tlai lam khan lemyo leipela champion khuwa an thleng ti hriat ani si dayan khobula military council sipai te kem KIA 10 kap military council sipai pani thi in an kem halsak Kachin state namati khopui chunga si dayan khobula military council sipai kem chu KIA 10 kapin military council sipai pani an thia an kem po an halsak ngal ti hriat ania ral thom then khat po an man nia an hriat thu tol chung mi pakha chuan asoi he kem hi tukin jinglam khan KIA 10 an kapa jingdarli le daruk thleng in kana athleng ani military council sipai te hian lai pui an tongpong ka wangin tol chung mi pakhat umu cho kumsam ngami aboral thu tol chung mi pakhat po in asoya nimin July ni somthum jingkar po khan wine mo mu kaung le a chevela military council sipai te kem chu KIA 10 an lokap to bok ani Butalin township twin town khuwa administrator le anupui tha an ni Sakai region Butalin township twin town khuwa military council taruat administrator le anupui chu tukin July ni somthum pakhat choma som pakhat vel khan silaya ka hlum anni ti hriat ani tol chung mi pakhat chuan anpa hi military council taruat administrator ania kan khuwa kongzo te chu zuin thalai te chu sipai hne na hruain aman tir china kongzo te chu avo thin bok atopa heng anman te hi chuan nei theidana witness atang tura an ngen po in adu lova chuan khuwa mi te chu nitin enge an ti te sipai hne na a report thina anupui po hi CDM thlop du lo tu zirtir tu ania anpa nen hian thumun anni khuwa mi te sipai thlop du lo tu te chu melma angin an en thin bok ti in asoi silairi an hriatin tuman an engam lo wangin engpolin nge ka phlum ti hriat alani lova tuna hian twin town khuwa sipai le police thanem tak an thleng to ti in mi pakhat chuan asoi Butalin township chunga mi puiten dalan nia an hriat military council taruat administrator an tha tak hi mi pahni anomta ani Tanze township ji phiukong administrator tha ni in darkar somni pali chungin tual thana voi ni thleng Sakai region Suebu district Tanse township July ni somthum nimin khan ji phiukong kholal chu tha ania darkar somni pali chungin in thana tum ni athleng ti tual chung mi ten an soi chu in thana hnai vai tual chung mi pakhat chuan nimin khan kanvenga in thana voi ni athlenga ji phiukong kholal u bo chu jinglam dar khatvela tha ania in kala khuwa dalan report pathin tu ngamos chu tlailam dar thum vela achen na ina tha ani ti in asoi July ni rukhan Tanse township chunga kholom changyu yuata kong thanto khuwa covid check ge chu silaya kapin mi pakhat thi in mi pani in hliam an tuara July ni ria jantir lama Tanse khothom pui bu cheulim bula lekhathon boma lubung nuchi aloni boka chu lubung chu singe kho general administration officer clerk ko chitpia ania chu baka July ni somni pani jinglama Kanthuma district Tanse kaliwa kong pui bula lubunga in thana voi khat athleng boka chu wangin Tanse khochunga hian July thachungin in thana tumnga alo thleng to ani Kata township yeni khubung sang administrator chu kalkonga tha ani Sakai region Kata township mutali kholom yeni khubung sanga administrator chu voin July ni somthum pakhat chundar som pakhat vel khan tha ani thu mutali khomi ten an soi he thil thleng chungchanga mutali khomi pakhat chuan yeni atanga swepi tet kholam kalna konga mai tuam pol pakhatin yeni khobung sang administrator ungen thia manin an hruaya he na khochim lam ram hnoi khoton tira kholal chu tha ani ti in asoi he kholal ungen the hi nimin lam khan I yawari tui pui chim chin san chho zela wanga leido chia chu sipaite lu chhuwa theina na siam tha tia pu ni in atuk loka tha zui ania Kata township police station lam chuan tuna enfiamek ania chanchin kim chang engma ala soi theilo ti in VOM media an hril ani July thatir lampo khan mutaleya sipai bang pension pakhat chu tha aloni towa
Zulai ni som pasari zing lam khan mota le khochung paruk chu mai tuam pol pakhatin manin an zinga uwin tin kumsom ruk pangami ku mau chia aun tia ko kumsom thummi pani te chu seita kong pui thiam school bul tiau phowa thiam mu an nia midang pali ero chu tun thlengin an la bo reng ani kata township hian Zulai thatir lam atanga wa in thlengin in thana tum sari athleng to ti tual chung mi ten an soi ani Mandalay mi atang kong zo update lo ngai thla ila thalai som pakhat manin pahnih ka phlum Mandalay mi atang kong zo na tel thalai te om ho na in chu tukin jing lam khan military council sipaiten silaya kapin an suwa sama mi som pakhat manin pahnih chu an ka fuwa hliamna tak an tuar thu riat ani Mandalay kong zo huai hot tu pui thiam pakhat chuan mi som pakhat man an nia chung zinga chuan hmeichhia pariat mi pa pathum an ni zingdariat vela silayin an kapa thalai ho omna an lu chhuwa boka pahnih an kap fuwa pakhat chu atlan chuak thei ti in asoi silaya ka fu pahnih te din hun chu ader thong hlea damdoi in lama en kolvat an momo ti siat ani nimin pialam po khan mia tang kong zo pol zinga ma tu zini le ku to chote chu military council sipaiten an lo ka fu to a ma tu zini phai chu ahliam tur lovin athizui ngal ani piuso thia pol mi pathum thi wangin unchung khuwa hal Magweri jen pau township marlam unchung khuwa chu vain zulani somthum pakhat chonudar khatvel khan military council sipaile piuso thia polin kho marlam atangin an halti mita mutu ten an soi tukin jing khan pau pdf le pin tang khuwa a piuso thia pol te in ka pin tang khuwa a piuso thia pol te zinga mi pathum an thia chumi awang chuan unchung khuwa a pdf te omna nian rin chu military council sipaiten an halta ti in security wanga mingtarlan lo tual chung mi pakha chuan rfa a hril ani pau khochim lam unchung khuwa chu firfiak sipaitele piuso thia polami ten khomar lam atangin chonudar khatle achan ve vel atangin an hal tan ti in tual chung mi pakha chuan khetet media a hril boka he unchung khonai vai chimlama pdf pol le sipaite hi anin kap zeu thina voina helai hnaya tho in kap le in firfiak sipaite chuan main khuwa an halta ani tual chung mi pakha chuan wenchung kha chaktlang om sipaite le pintang khuwa piuso thia pol te tang rualin chimlam mi puiweng him tu pol pdf te an bai hnu loka khuwa chu an hal tamai ani ti in asoi ani kalimiowa mi pakhat manin tukin khan arwang la turin achung te sil kalimio township let pan chong kho bul taya kong khomi pakhat chu nimin zulani somthum chonudar khatvel khan kalimio lu dona achuan nakara ral thuam an mana wangin tukin jing khan military council ten arwang la turin achung te an hriat tir ti hriat ani an tha tak hi lan khan thanga kumsomni pakomi ni in fa pani nei to ania kara achuan pui an khomi tho lalkimale driver po man anni ama hi chenarama in hloin a oma atlon lawa wangin muselam atangin Mandalaya chutatang chuan kalimio lama aron hole ani tual chung mi pakhat chuan kalimio lu dona an chekna a ral thuam an hmuwa tu ta nge ti in an zota driver chuan ani chu akok ta a tuma zo chiang lem lo le tuma hriat tir lovin an man ngala tukin dar kovel khan arwang la turin an ron sil driver po ahim bik lawang ani po tamuthenga kal tur ani lan khan thanga ban le angal te hi atliaka aluru po ake ti in asoi lan khan thanga ruang hi la chuakin an khuwa an phum to ti hriat ani tramwe kongzo sipain an hno darna a kumtling lotelin mi pali an mana an vona sa hle ti hriat ani nimin lam khan tramwe kongzo ho chu military council ten hnot darin mi pali an manzuya chung zinga pakhat chu kumtling lo ti hriat ania an mi man te chu dim lo takin an soi sa ti in mita hmutu ten an soi ani kongzo zinga tel pakhat chuan an vona sa khop mai an soi sa a nizan lam khan an threng zui bok ti in asoya chung man tok te chu tramwe chaumiawa police station number somli a an khung ti hriat ania heng kongzo te an man don hian police le sipai uniform ha tu ma omlovin civil dress a in thuam silai kengin ka pa an man thu kongzo zinga telve mani ni chuan asoi ani kongzo chu darli le achan ve a kan tana banar kan kenga kan au boka chumi hnuwa in tlarin kong kan zo a au hla tur kan in sil hnu voithum li vela kan aulain min ron man tana pakhatin min man ti in au chuaka chu vele mi pui kan in thendar lai takin voihni silai apuak ngal bok ti in asoi chuti lai chuan
Probox car number 5H9951 mi malta chu kongzo na bula dingin uniform halo mi then khatin kongzo temanin silai an met puaka anuwa sipai le police motor alo thlenga an mi man ta chu thingthe tirin thla an la ti mita mutu te chuan an soibok ani Dakong University Zirlai Port Chairman Kumin Han Theta chuan rengun khopui chunga silai langsar taka lek chuak le mipui lam hoya metpuwa ka an khosak hian military council in mipui do tu pol an thunun thei to ti an lan tir tumna emo uniform halawa silai an kente chu keini mipui hi min thunun thei to ti ngaidan an nei wang ani ang ti in asoya chu wangin mipui kongzo in tharum tholawa dodal na lantir CDM zomzel hi thei to pin kan chun zomzel angai ani ti in Kumin Han That chuan asoibok ani Mandala University kongzo chu private car asubuain mi pakhat man ba ka mi atang kongzo zinga thalai mi parukmanin pakhat ka phlumbok vain zulai ni somthum pakhat jing lam khan sipai thunai na paithlak tuma kongzo Mandala University pol chu military council sipai ten private car in ansuwa kongzo zinga pakhat chu anmanzui bok ti hriat ani Mandalay kongzo hruaitu pakhat chuan ni Mandala University kongzo holam chu private car in min ron su buaya pakhat chu an manta ani chuti rualin mi atang kongzo na atel thalai te po sipai lamin an in thlenga umzuin an kap ti hriat ania pakhat an kap hluma mi panga an man bok ani ma se pakhat hi thu hi chiang taka nem nge thai alani lo ti in asoya Mandala University kongzo pola an man tak chu mawzo miu khanati thalai ania sipai lamin mi atang kongzo pol an hodar tum chuan thalai te chena in thlenga umzuin tukin jingdariat vel khan silai an met puaka mi paruk man to in pakhat chu an kaplum nia hriat ani rengun taw okla a mi pui sang chuang damdoi leitura in tlarlain police ten sue o damdoi dor khartir rengun taw okla pa township nandaun bazar bula sue o damdoi dora damdoi leitu mi sang chuang an in tlarlain police ho lokalin covid dannan a in mil lo hetiang hian alei thailo thunei tulam atangin order ti in tukin jingdar sarile achan vevel khan dor hi an khartir ti hriat ani covid third wave in mipui anoi mek lain damdoi leiturin jingdar level atangin mipui anin tlar tan to a mi pakhatan enokza thisen ti koina damdoi injection na bur ni zela zor chu ani lain police lamin dor chu an khartir ta ani damdoi leitum jinga pakhat chuan kan va thlen ve hun chu jingdar nga pel hnuwa ania chuti lai chuan mi an tam khop mai kan in tlar pu ta Nandaun bazar kan thleng hial mi zavel hnena an pek chu hnuwa an pek chun zom to don lo thu kan hria a hnu loka police somni vel sipai motorin an ron thlenga damdoi leitur te chu min hotir vek ani ti in asoi covid sikai damlo upalam te chu thisen khanga stock an nei theya wangin thisen ti koina enoxaparin sodium injection 0.4 le 0.6 damdoi hi doctor ten an cho angin an injection nge thina wangin market lama awang to hle ani chuti lain sue o damdoi dor chuan ariat pa ngai chiat sangria le zakua in an thal chuaka damdoi dor then khat le social media lama chuan enoxa injection na bur khat chu chiat sing ni atanga singa thleng an chiarin an thal chuak ani tuna chuan military council hian mipui mamo ngoi oxygen siam na khol thununa wantlang mipui hnena hral chu a khapte covid dam lote en kolna konga tlom ngai polte mana thu zofiana anei thinte mipui a thlona en kol tu doctor le health worker te an man thinna pialama mipui mamo lai damdoi zor thlengin a khap chho zel ti chiang takin a mu thai ani UN in mihar sa tan puina konga har sarna tok February ni khat atanga sipai thunai na an lak nuwa tharum thona inkana le har sana chi sang awangin Myanmar ram chimsak lama mipui noi khalle singsari chuangin mani chena in tlansia sana anom thu UN Noya Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA chuan nimin July ni somthum khan thu chu asiama chungzinga chuan meni somni pakhat atanga inkana awanga ral tlan kaya state le Asian state chimsak lama mi noi khalle singni chuang an oma Chin state lama April tha atanga inkana awangin mipui singria chuang atla chopakem siam za chuang anom mek boka Sian state chimlam le marlama kumsang ni le somni pakhat tirlam atangin mipui singni sangni chuang an lo tlan chetoa sang sari vel chu temporary kem somthum pathuma anom mek bok ani chutiang bokin Kachin state ta po March thla atanga inkana chuak le chuan
mipui singkha le sangkhat vel chu mani in le lo kalsanin an oma tuna Rakhine State le Myanmar hmun sang sanga tuilianin mipui nun na la in har sanna asiam le mek bok ani ma se chung har sanna chi sang sang tok abik takin inkana awanga ral tlan har sanna tok te humanitarian assistance somdolna petur po in har sanna alom tlat maya abik takin thunei tulam atanga khuakhirna le kai hruaina chi sang sang phaka inkalpona le inkana ommek ten har sanna asiam zualti UNOCHA chuan asoi ani Myanmar rama humanitarian assistance HRP kalpuinan UNOCHA chuan $, maktaduai zani somsari paruk le point ruk adil toa chungzinga za asomli pani chu adong toa dongkim vektur chuan ramthen khatin an thobel angai don ni in UN chuan atar lang chuti lain an donzat anghu chomdolna zongjong sem chuaka amomo tak takte kutleng turin OCHA chuan har sanatam tak sutlang tur alanei tho ani CRPH NUG le PDF polte anral vek don ti pado mangai mawasoi NUG lamin changlet ngal CRPH NUG PDF polte chu reilote a anral vekang ti in military council member KNU pol atanga chuak to pado mangai mawchuan a social media page a aziak ani Myanmar politics thlai puite thupui manga a article zia chuan kumsang khazakwa somsari vel khan Governor Louis Unu chu ethnic hmun lama kalin Parliament Democracy Party adina ral thom kenga ache dante somriat pariat kuma mipuin lung oilona anlan tirlaya Democratic Alliance of Burma DFB le All Burma Students Democratic Front ABSDF te din ani le dan le akal phung te chu akhai khin kuala chuta chuan mimal thil ti thaile miro pui tak te kai hruai pol te pon khuarai an dai lo politics le mimal thunei na omlo mipui intel khom din CRPH NUG le PDF pol thunei na lak le tumna bak politics em le objective tumram nei lo pol angchi hi chu reilo te a anral mai zel ti ka chiang ani ti in atar lang ani pado mangai mawa thuziak chungchanga NUG ya Union Minister of Human Rights u awmyo mian chuan NUG le CRPH hi thunei na du awanga na thok an ni lo mipui kuta thunei na hlan chon du wang ani achan chu in thlanna atanga mipui hnena pek thunei na chu pong sual ni in mani thunei na tan chowa thilti military council hi kandau mek ani mipui thlomna a kalpui ni in mipui tangma atana ti kan ni chu wangin kan thil tum zongjong chu mipui chau hi mipui sarkar mipui chau hi mipui ham thana thok thaiti system zonga thilti kan ni angin tum chu kan nei sa renga chumi awangin kan chak ngai don ti ril ru kan pusa to bok ani achan chu mipui thlopna le mangaina kan don wang ani ti in achang le ngal ani pado mangai mau hi Karen National Union KNU a Central Committee member ni reng thin kumsang ni le som pahnia Thailand atanga China jin konga man tok Myanmar rama thon kir tok boka helmang le firfiak pol nena in kai noitia thu boy siam sakni in damchung tang tura achung thu rel ani ma se president Teng Sean tangte ngaina thiamna lan tira achuate zinga atel vea kumsang ni le somni in thlan pui khan KNU pol atanga chuakin Karen People Party KPP atangin Pantano Township People Parliament member atan a in candidate ma se atling lo kumin February ni khata sipain thuneina anpong lak nuwa andin thar military council pola member ni pha in khothangram temi shek zinga antel ve hial bok ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye